hawakuamini kwamba Yesu wetu kafufuka, akawakemea kwa kuwa mioyo yao imekuwa migumu. Kuna wapendwa leo hii hawaamini kwamba Yesu alifufuka, wanatenda dhambi, wanaendelea kumrudisha Yesu msalaba. Penda tuwaambie, waambie waache, waambie kiwaambia unawaokoa, waambie waache, waambie kiwaambia unawaokoa, waambie waache, usiogope mama, waambie waache, usinyamanze waambie baba, usinyamanze waambie waache, baba, waambie waambie waache, waambie baba, usinyamanze waambie waache, waambie waache, waambie waache, waambie sema ukweli unawaokoa, asiyeamini atahukumiwa, asiyeamini atahukumiwa, waambie waache, asiyeamini atahukumiwa, asiyeamini atahukumiwa, tuambie waache, waambie waache, waambie kazini waambie, waambie waache, waambie ofisini waambie mama, waambie waache, waambie nyumbani waambie baba, waambie ayaya, waache, waambie tuambie, ayaya, haleluya. Yule malaika alipokuwa amekaa kwenye kaburi, aliwaambia wapashe habari, kamwambieni Petro na wanafunzi wote amewatangulia wenda Galilaya. Wamwamini, mwambieni Petro na wanafunzi wote